Wakagita kambere buru arimi bamburi cheria ntere che bwanganthia ni bagunikite na kubandithia kwa mibira kwa mburi chia okenda kwagirithia na kuona mbeu injega urimine bobo Anes Kimaitoro gunikite na uteabo ugite bukagu na bukatharimi na kinya kuongereria rira bonaga kumania na urimi bobo mwanya arimi bamburi cheria kinya ni boneketa kugunika bukatha na wendie bweria rira ritemwe ikundwa chiringi 180 Muthurumurioki na Chikinya. Njire mwe gutigira ati arimbara bakurima mburi mono sheria bakona mburi riga batethele kuriteria riringi nandi arimba mwangathia barabare mamburi mono sheria ibangunekete na mbeu kumake mugurima Anes Kimaita njire mwe gutigira nandi potenti ya mburi ciao ndikenda ciomba kubaguna kimanza jegeria kundikeke kia mbere kugunika na mbeu iji cia mburi ndatwatere kuringaringa mirango ya thirikari na kuchwachore murungu na turukurira barabara na murungu turukura barabara tugwatiri ona tumite no twachoka kenne kya kenatha tubaretere mbeu na narua no kona twena kamutungi kena mbeu mithemba ina actually mithemba 5 cia mburi inya cia Toggenburg na imwe ya Sanen na nda turi baba ko narua kwito baretere kambeu gaka twichokaire mwathani katho imawega ja tuthithiriti withira bora twire na antu ja jejewe antu baije mburi itumaira ndenge lakini ane ndenge iromba na wanture no iriko ure na ndenge karomba kwa muturi ujo igajoka kwa ndenge we kujura ntura cio lakini na ndo ya irio na actually is a new project itaginya na gwetu ankwenda obera ntu ba mbere tafadhali itwe ba mbere uriko John timbijo teria ya mburi na aja Kenya yeje ritikongana tukiona ngirendi endongi kietho ithongi muno ne ontu ke ngirendi ne umba gukiria mburi bwega ontu kereya turari na cia Kimiru ikaumwe geta F1 geta F2 mwankega kinyithiri ku tegeta pure kulingana mukulima Kimaita arugeria ya mburi na goro muno dekigora chiringi 180 na muntu aketha na mburi kathomba chieria chitho chimutethire muno turone mburi myanya chieneria myanya na kataragie ndabanengera ne ubera iria rira mburi umba kurita Toggenburg chita mwankarita mugwanja tire pure print Sanen chita inya chirita 6 mugwanja inyanya kulingana na ire kwena ingi ire acha Alpine na itawatengi Anglo-Nubian mburi at least otembori tomba gwita rita 3 ontuko na rita 3 cia ntuko cia mburi ukowe ni utheri rita imwe yuma chiringi 180 times 3 imbe chingana ntu betu uwe ni about 460 tu ii chiringi 500 gikabori ka atwiri tengiri emwe atodatu mwaka jwethira ti agwengiri jere ontu buto tonga bwetu antu betu imbinge to kwenda twina tonga bwetu oni safari je urithi bwa mburi jora ndarikyo bwira iturachure thoko eria ya mburi na ndi ibatu na tuturithie mburi nyingi tumenyere mburi chiteria ringi sonto market rero ni nene mkuruki ya iria ratu naryo arimbaba baketha bakuri orondo kwenda kulimeria na tena bomba ni bakutha wena ng'ombe na weke mburi tika muguno ta ng'ombe so antu betu otigintu ya thome nduga urethi bunde onara muntu ari na maximize ke biashara rai ina faida ojora maiya kwenjona na tekwenjwa waitaitia rugirini aja tekuwa na kuthuki kana na rangi akuthuki ikwetha murungu na tharimite na mandu jakari uriko au nda no mbuge atire urote komba kurethia mburi ng'ombe na rethia mburi ne onto mburi for example Toggenburg itichiara kaburi kamwe itharo na tuburi twire tuthatu tunaja kwa na nde ankwaria riu kiumia kia thira ndakiaririe tuburi tuthatu kiantu baba inge bomba kutega bakona ng'ombe tayari faida nene nkurukie mburi lakini mburi itokurikia kuigwa mburi emwe ya Toggenburg ne kurita 7 liters ndene ntuko na okataimsania na 180 iwi mbeca iri njega na plus mburi yetieja na kiana na kimwe tora ng'ombe jana mburi yetieja na up to 4 na ria inkamite ria ringi mwanka chikinyagia rita ibuku ikirwa kwa mburi ina baita muno kiri batwie tio naja tutikumba kurithia ng'ombe ciume ria ringi muno ari mbetu turona ng'ombe ndi bakini tutikumba ng'ombe windu mwakinya murithia ng'ombe endi ninja na ndenderenderia ng'ombe ndatigwa na mburi nontu ntikumba na gwetu kurendo mburi weru Muthurumurioki weru Juma Mutirjo Kangangi.